javili, ja mislim više će se zahvaliti na podršci. Svakako. Od nekih 10% populacije, koliko kažu da ih statistički ima, nema šanse da dobijete podršku. Evo, ne propustate priliku da ne istaknete svoju odbojnost prema gej populaciji. Šta imate protiv te čega? Nemamo odbojnost prema gej populaciji i nemamo ništa protiv te populacije. Imamo samo stav da se u Srbiji ne može i neće održati gej parada kao politički projekat Evropske unije u još jednom ponižavanju Srbije. Ja sam Pa iskren da budem, u kakvom se ambijentu održala, bolje da nije. Pa faktički se i nije održala. Zbog ambijenta, zbog okolnosti, zbog situacije, to i nije parada. Jer parada treba predstavlja neku žurku da će se oni svi poskijati goli i skakutati. Oni su bili pod višestrukim kordonima, marice su ih rasturile posle po nekim sigurnim lokacijama, tako da to ni po kom parametru ne može biti uspešna parada. Pritom, oni time žele da ostvare neka veća prava i izbore za sebe, kako oni kažu, normalniji je život, a upravo tim paradama i iritiranjem oni sebe još više uvek dovode u znak pitanja jer se tada aktualizuje problematika koju to sa sobom nosi i postoji veći neki nivo tenzije nego inače što je prema tom pitanju u našem društvu. A što se tiče konkretno odbojnosti, ja mislim da mi nemamo nikakvu odbojnost ni prema kome, već mi imamo privlačnost prema suprotnom polu, prema lepim devojkama naše najlepše Srbije i da je to jedan pozitivan odnos koji treba se afirmiše, neguje i da ta ljubav koja kao svoj plod ima nov život treba da bude vrednost koja će biti osnovna u Srbiji, jer Srbija umire ne samo privredno, ekonomski i u pogledu dostojanstva, već Srbija umire i faktički u realnim brojkama. Mortalitet je veći nego ikad i bela kuga vlada Srbijom. Tako da ono što jeste, to je naša privlačnost u težnji ka boljoj Srbiji, a ne bilo kakve neke klaustrofobične Ajde Mišo da se mi ne lažemo ovde mnogo, da se mi ovde u studiju mnogo ne lažemo da bi se nečiji glas čuo u ovoj Srbiji. Ali ne samo čuo, već da bi imao nekakvu težinu. To mora da izrekne politika. Može da kaže nešto i Patrijarh, može da kaže i Akademija nauka, može i Savet rektora Beogradskog univerziteta, gde je valjda po nekakvoj logici koncentrisana pamet ove Srbije, ali to nema ni izbliza takvu težinu kad lider neke trećerazredne stranke u koaliciji, oni koje su na vlasti, nešto izrekne, to ima težinu. Nažalost. Morat ćete po svojoj prilici u političke vode. Zato smo i doneli tu odluku da se preregistrujemo u političku organizaciju, da postanemo nova politička partija u Srbiji, s tim što ćemo izbeći naziv stranka i partija. Ostaće reči kao i do sada u svom imenu Srpski narodni pokret, naš 1389. S tim da uputim samo građane, to naši da ne stvara neku pometnju. Mi smo se registrovali 2004. oktobra godine kao Srpski narodni pokret 1389. Krajem 2010. godine došlo je do udruženja, do ujedinjenja sa udruženjem naši iz Šumadije i sada smo nova organizacija u pravnom obliku, ali u suštinskom ona stara organizacija iz 2004. Samo što se Srbi nisu delili, nego su se ukrupnjavali. Po prvi put, ja mislim, na javnoj sceni složili i ukrupnili, ne zbog nekih fizičko-materijalnih interesa, već zbog istovetnih političkih ciljeva i iskrene težnje ka ostvarenju tih ciljeva. I u tom nazivu ćemo nastupiti i u borbi za institucionalni prostor. U fazi ste prikupljanja potpisanih 10.000 neophodnih. Potpisa za preregistraciju. Ja verujem da će u narednih 10 dana to biti i u opštini Kraljevo, gde će se otvoriti kancelarija pokreta i gde će zainteresovani građani moći da dođu i da se upišu. Inače,
za sada takva kancelarija postoji u Raškoj, postoji u Obrenovcu, u Mladenovcu, u Aranđelovcu, u mnogim selima severa Šumadije, u Beogradu, u Rakovici, u Zemunu, u Novom Beogradu, Voždovcu, u Savskom Vencu. Znači, u mnogim opštinama priprema se otvaranje kancelarije kao što je priprema ovde u Kraljevu. Tako u najskorijem periodu će biti u Nišu, Leskovcu, Prokuplju, u severu Srbije, znači Novi Sad, Sombor, Subotica. Pokrivamo svojom infrastrukturom 2/3 Republike, tako da u bar 50-ak opština Srbije će biti odrađeno prikupljanje potpisa. Ne jer ne možemo skupimo u Beogradu. Možemo samo u Beogradu da izvučemo i 15.000, ali želimo da i u tim potpisima bude zastupljena Srbija, jer kao srpski narodni pokret želimo da i simbolično onda bude to učinjeno u svim delovima naše drage zemlje. Na koju kategoriju birača računate na nekim budućim izborima? Evo već ovih dana, danas juče se šuška da će kao probni balon biti lokalnih izbora negde u oktobru ili novembru. Još se ne zna. Na njima ćete verovatno već nastupiti kao stranka. Na koju kategoriju birača računate? Da li po godinama, rekao ste da mladi dosta pristupaju, da li ideološki, da li socijalno, na koju grupu birača računate? Računamo na sve ljude koji žele normalnu Srbiju. Srbiju gde nijedna partija koja trenutno aplicira u ovoj vlasti neće biti u mogućnosti da opet vlada. Srbiju gde će se stati na put tajkunima, pljačkaškim privatizacijama, ali će se stati i put diktatima iz zapadnoevropskih ambasada koje ponižavaju nacionalno dostojanstvo, guše i gaze ponos našeg naroda i blate nas kao suverenu državu u svim vidovima međunarodnih političkih voda i pitanju opšte političke slobode i suverenosti jedne države. Tako da na ljude koji su spremni da stvarno sa reči pređu na dela i da zaokruže vođeni svojim srcem, a ne vođenim litrom ulja, džakom brašna ili time što će im neko iz vladajuće garniture zaposliti nekog člana porodice. Znači, stvar koju mi ne možemo da obećamo ljudima, koju ne može zapravo niko ni da im ispuni, ali se ovi drugi ne libe da im obećaju, to je da će odjednom svi imati para i finansijski bolje živjeti. To nije trenutno moguće jer u Srbiji nema novca, mora se pokrene proizvodnja. Imamo situaciju da ove političke partije već 10 godina rade na destrukciji privrede i uopšte ekonomije u Srbiji i da sve ono što Evropska unija i NATO pakt nisu uništili sankcijama i bombama, marionetska vlast uništava privatizacijom, gašenjem fabrika, gašenjem proizvodnje, uništavanjem sela. Kada se ono što je preostalo pokrene, pa sa tom proizvodnjom i profitom koji se tu bude pravio otpočne i ulaganje u novo i povratak na ono što smo izgubili kroz ovu deobu 10-godišnje vladavine evrodemokrata, onda će moći i građani da očekuju neki finansijski boljitak. Do tada ono što možemo da im obećamo da ćemo biti beskompromisno dosledni u svojoj politici koja nema samo nacionalnu retoriku, već će stvarno biti bazirana na potezima koja će vraćati na dostojanstvo, ponos i bar ispuniti ljude sa onako pozitivnim osjećanjima prema sebi na prvom mestu, gde ćemo gledati, vratimo ljudima samopoštovanje, jer jedan čovjek koji sam sebe ne ceni, koji živi u strahu, on ne može ni da zarađuje. Sad da sitam, rekao ste, vraćam se na onu mladu populaciju za koju rekao ste da se sve više nacionalno osvešćuje i trezni. Oni su uglavnom informišu na internetu. Da. I sad kad vi ukucate na onom čuvenom Google-u, Srpski narodni pokret 1389, otvaraju vam se dva sajta. Na jednom kaže nikad nećemo postati stranka, na drugom kaže da postajemo stranka. Tako je. To je pitanje koje ume da zbuni čoveka koji prilazi bez nekog uputa direktnijeg oko same organizacije, zato što sistem koji se brani
na način gde namešta sudije, gde dovodi policajce kao lažne svedoke, gde presuđuje i tamo gde nema osnova za krivičnu presudu. Najmanje mu je da stvara zabunu i pometnju u i tim vodama gde smo trenutno bez cenzure. Jer to je samo oličenje manipulacije koju prave. Jer često se, na primjer, događa... Ajde, to malo konkretno, mnogo odnosno širimo. Hoću. Ajmo da konkretizujemo. Često se, na primjer, događa da kada određen medij govori o nama, pusti snimke sa događaja druge neke organizacije ili čak događaja koje uopšte nisu iz Srbije, da su scene nasilja. Ili da se koketiraju organizacije koje su stvarno ekstremne prirode i koje ne smatramo prosrpskim, koje imaju odlike pravog fašizma i onda se to spočitava nama i drugim patriotskim organizacijama. I u tom moru pometnje postoje i lažni sajtovi, lažne Facebook grupe, lažne... Ja moram da istaknem, na primjer, na Facebooku, koji je sada ta socijalna mreža gde su mladi ljudi najviše... Masovno. Da, najviše vremena provode. Postoji 10 profila Miše Vacića. A jedan je samo moj pravi profil. Ko je napravio druge profile, ne znam. Znači, tako postoji i drugi sajt. Ja ću reći 2 adrese koje vode na naš zvanični sajt. To je snp1389.rs i naši 1389.rs. Sve ostale adrese su maliciozni programi koji žele da skrenu sa teme. Znači, kao što postoji to da tu kaže 1389 neće biti stranka, tako postoji da i mi kad izdamo, na primjer, vlast je rekla da će 10 miliona za onog koji izda Ratka Mladića. Mi smo rekli da ćemo 10.000 evra za onog ko nam otkrije koji je izdajnik Ratka Mladića. I zbog toga je tužilaštvo pokrenulo i istragu protiv nekih naših pripadnika, a onda se na tom sajtu pojavilo ne nudimo pare i tako. Znači, u principu, kad god je nešto što puno skreće pažnju građana i što dosta klima te režimske podmetačine, onda se i na internetu pojavljuje stvarno svakake stvari. Znači, i po tom Facebooku i na tom sajtu i uopšte gde je jednostavno otvoren prostor nekoj zloupotrebi i manipulaciji. Nemojte misliti da toga tu nema. Ima i tekako puno, ali na građanima je da sami procene, da vide da ako se neko od nečega ograđuje, da vide od čega se ograđuje. Znači, kad ja pročitam na sajtu SNP 1389, Miša Vacić počeo da voli gej populaciju, to je garant lažni sajt. Šalim se ja. Ne, ali istina, reći vam, znači, često se događa na tom Facebooku da tamo postoje grupe, ne znam, za navijače, za patriote, za ovo, za ono, ljubitelje, ne znam, pravoslavnih vrednosti, poštovaoce, uopšte, znači, te nacionalne opcije i ti profili pišu ja sam se pokao, mrzim Rusiju, zapravo sam peder, volim tranđe, ne znam, radim za policiju, tako da, kao što ste rekli, znači, tokom cele ove emisije, sve stvari koje vi zapravo ironično iznosite, drugi ljudi rade stvarno. Imali ste već, ali drugi ljudi rade stvarno. Mišo, hvala vam puno što ste bili naš gost i hvala vama što ste u ove praznične dane odvojili vreme umjesto za zabavu da budete gost u našoj emisiji. Nadam se neće biti ni poslednji put. A evo, mogu gotovo da obećam kad formirate stranku, onda ćete biti i češći gost. Računam da će to biti do sredine leta. To je neki rok koji smo sami sebi zadali i evo, dozvolite još koji minut, znači mogu reći prema iskazu overivača koji rade overu potpisa za preregistraciju, do sad su radili za ovih par partija. Ja dobro čuo da je pola posla obavljeno otprilike. Jeste. Radili su, ne znam, za ovu novu Rasimovu partiju, za veterane, za komuniste, za, ne znam, zadnjih 5-6 partija koje su se registrovale. Kažu da je odziv kod nas najveći, znači tendencija kojom dolaze ljudi i da je 90% mladih ljudi od 20 do 30 godina i da je to nešto nezapamćeno za sve partije koje su se do sada registrovale. Da smo stvarno partija mladih ljudi i kažem da bez obzira što je tako, opet je nivo
intenziteta kojim dolaze ljudi veliki. Ako je tako, ko što kažete, morat će da se zamisli ne samo vlast, nego i ove druge partije koje imaju nacionalni neki program i nacionalni predznak u ideologiji i svojim programima. Mišo, hvala još jednom i vama, poštovani gledalci, puno hvala na ovih sat i 7-8 minuta pažnje koje ste nam posvetili. Sigurno imate dobar ukus ako ostanete na kanalu Televizije Kraljevo. A svi mi koji smo realizovali ovu emisiju želimo vam prijetno večer.